Kidamtang pre-chikloni paing koi arni Karbianglong Digital News Forum hinpen patir piponsi Karbianglong Thomas Council CM Banglo along Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan chetong damsi CM anghoi kangni ningkan kresi ki plenglong arni pen pachetong dunsi karchola pen kurwang thu pajirta Bangso hut KADNF amai phu rati srong pharpen KADNF kongchun bang nathan ronghang pen keja ponlong dunmai phu sopen terang rap kongchun bang mongal singh lekhe finance secretary ejekel timung pachethang chunbang clear home tiso saihem chunbang stefan teron bapuram senar pendanglok pangrum chunbang love som terang lapen hum som terang pendanglok KADNF along claim raperatum chitongdun Bangso hut Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan KADNF ahin pen pinpuralo pajirram Pinpura lolong ki jongdun lake Karbianglong Digital News Forum along kidu aphirang ki klembang atum aphan Karbianglong Thomas Council pen insurance thik ponangji Karbianglong Thomas Council alo kidu an advertisement ki paklang pon do an stame portal news channel aphan piponangji pupen KADNF angkang kidu aphirang ki claim atum kidu kesung aphuthak chingki chithan pon Bangso puthak abangke advertisement do anta ki pipon japan bor ipo lapen KADNF angkang ki do anaphirang kya phan insurance abangke pinning abangke un edat po posi ke wangji surihini ra inkora phol pen surihini ra inkora trok aningkan hut a budget alongsi pathik ponpo lapen KADNF pen sorkarang bongki claim ramji aphansi Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen lamchak chipidun News Report Karbianglong Live